svi nešto snimaju, neke vlogmase, jure po shopping centrima, rade giveawaye, a ja sam doslovno pukla s mozgom i legla u krevet 15 minuta, zato kaj pucam po šavovima. Jednom ću stvarno uzeti nekog, kad ću imat živaca, da neko hoda sa mnom cijeli dan i da snima, samo da vidite kako izgleda moj jedan dan. I onak svi govore, ma sve će biti kao lakše u prvom mjesecu. Možeš misliti, u prvom mjesecu su nove stvari, u drugom druge. Jednostavno nema stajanja, ali okej, da biram između tog da ništa ne radim i da se dosađujem i ljenčarim u životu. Uvijek bi izabrala ovo, nego sam samo onako nekako brzinski htjela rezimirat 2019. I reći da je bila jedna wow godina koja je toliko puno svega donijela. Meni novih iskustava, toliko tog sam naučila o proizvodnji, o distribuciji. I nadam se da će se nekako i percepcija showbizera ili pjevačica, nemam pojma, možda i promijeniti, jer ja nikad nisam voljela biti dio nekih kalupa, niti sam voljela da me se svrstava u neku ladicu. Ja sam osoba sa jako puno svojih nekih interesa, želja, potrebe da stvaram nešto, pogotovo dobre stvari koje će i da dobijem neki feedback od ljudi natrag da vole i obožavaju, da li su to moje pjesme ili su to moji proizvodi, što god. Mislim da 2019. onako je jedna dobra i velika prekretnica iza mene i jako puno stvari vam nisam ove godine ni mogla pokazati na kojima sam radila, a koje ćete tek saznat. Uglavnom ništa, idem se sad isuširat, idem se malo refreshat i vidimo se. Hvala vam što ste sve ove godine tu uz mene i obećajem da ću vam još puno toga zanimljivog pripremiti. Pusa. A sad idemo u kupaonu, moje najdrže mjesto u stanu, apsolutno. Drage moje curke, danas je dan za Foreo Lunu. Ja najviše nekako koristim ovu trojku, zato što mi je najbolje nekako veličina. Iako kad putujem nosim sa sobom Lunu Go. Doduše ovo je za osjetljivu kožu, pa ja imam normalnu kožu, ali baš možda je ova zanimljivija da malo nešto kažem o njoj. Super efektna, a možda sam se nekako najviše upoznala s njom kad me jedna od mojih najboljih prijateljica doslovno ubila me u pojam da za rođendan želi Foreo. Onda sam išla, to je u stvari bio moj prvi dodir, doslovno fizički, sa njom. I što je super kod nje, možete vidjeti u stvari izbliza, tu su male silikonske dlačice. Nju je najbolje u stvari koristiti, na primjer, ujutro ili na večer kad, ne znam, ili se pripremate za dan, pa i prije nego što nanesete šminku, ili pak na večer kad skinete svu šminku i onda ovo vam je za one krajnje finese, znači za čišćenje pora, skidanje mrtvih stanica, drugačije nego oni fizički peelinzi. Ovo je toliko mekano i nježno za lice i onda ti je lice koje je ispolirano poslije toga. I ja recimo to tipa prije snimanja radim, prije nego što se našminkam, zato što mi nanošenje poslije pudera je puno lakše, bolje, ten mi izgleda puno bolje. Ova druga strana vam je u stvari za masažu lica i za dizanje tonusa. Sad ću vam pokazati u stvari kako ja to radim. Prvo se umijem i onda nanesem na svoju lunicu pjenicu. I na taj način skinem svu nečistoću, masnoću, sve sa lica i dobro je potencijalno za pore. Isperam ove ostatke. I sad stavim još svoj hijaluronski serum i krećem sa masažicom s ovom tu drugom stranom. I samo pratim po aplikaciji pokrete koje radim. Foreo je inače švedski brand i sjećam se kad su došli u Hrvatsku da je to baš bio bum bum bum. Super je što nema milijardu nekih dodataka. Mijenjaj glavu, mijenjaj ovo, mijenjaj ono, vodootporna je i jednostavno
toliko jednostavno za korištenje. Svi mi želimo imati lijepu i zdravu kožu i mislim da vam je ovo jedna dobra investicija. Možete pokloniti sebi ili nekome drugome, sad su ti blagdani, tako da evo ideja ako se niste mogli sjetiti što bi. Vidimo se uskoro.